Asquiriquipanaya, Yatichiri, Gilatas y Cuyacas. Buenos días, licenciado, hermanos y hermanas. Nayaha Sergio Modesto Quisber Carvajal Satatua. Yo me llamo Sergio Modesto Quisber Carvajal. Nayaha Bioquímica y Farmacia Yatecta. Yo estudio la carrera de Bioquímica y Farmacia. Nayaha La Paz de Marcanquiritwa. Yo soy de la sede de La Paz. Hinchuru Yatecañani Hakunaka Mayata Pesca Tuncaru. El día de hoy aprenderemos los números de 0 al 50. Hayantañani, empecemos. Chuta, 0. Maya, 1. Paya, 2. Kimsa, 3. Usi, 4. Pesca, 5. Socta, 6. Pacalco, 7. Quimsacalco, 8. Yatunca, 9. Tunca, 10. Tuncamayani, 11. Tuncapayani, 12. Tuncakimsani, 13. Tuncapusini, 14. Tuncapescani, 15. Tuncasoctani, 16. Tuncapacalconi, 17. Tuncakimsapacalconi, 18. Tuncayatuncani, 19. Patunca, 20. Patunca Mayani, 21. Patunca Payani, 22. Patunca Kimsani, 23. Patunca Pusini, 24. Patunca Pescani, 25. Patunca Soctani, 26. Patunca Pacalconi, 27. Patunca Kimsacalconi, 28. Patunca Yatuncani, 29. Quimsatunca, 30. Quimsatunca Mayani, 31. Quimsatunca Mayani, 32. Quimsatunca Kimsani, 33. Quimsatunca Pusini, 34. Quimsatunca Pescani, 35. Quimsatunca Soctani, 36. Quimsatunca Pacalconi, 37. Quimsatunca Quimsacalconi, 38. Quimsatunca Yatuncani, 39. Pusitunca, 40. Pusitunca Mayani, 41. Pusitunca Payani, 42. Pusitunca Kimsani, 43. Pusitunca Pusini, 44. Pusitunca Pescani, 45. Pusitunca Soctani, 46. Pusitunca Pacalconi, 47. Pusitunca Quimsacalconi, 48. Pusitunca Yatuncani, 49. Pescatunca, 50. Yus Pagara. Gracias.